Ya untung orang tuh benang sih sama tadi benang mah. Benang kap balep. Enggak lah tuh goblok. Sia digubrak Yang benangnya mana lumayan. Si paling betot oh. Itu apa? Itu Lim. Yang tadi maling itu Lim. Ya iya apa? Disamperkeun aja samperkeun lah. Pokoknya samperkeun. Heh, marane nu tadi maling kalapa di ditunya di sawah abah urang. Lain oh. Tak bener mana jujur. Bener. Bohong. Tadi urang tinggalinnya. Bener ya barudak. Nuduh oh. Jujur baik. Ih, Ini cek saha. tadi urang tinggali yuk, naik yuk. Udah yuk. Ayo udah leutik ngimu. Jujur. Bisa dibawa ke balai. Satu orang Dek. jujur baik. Bawa ke balai. Bohong. Si orang jujur aja. Nyaco tadi orang nu nyambung kalapa Sok mana kumaha ayeuna? atau mentah hampur apa cok Sok atuh pura ka dieu. Pura ce. Sikian tugas bahasa Sunda. Dari Kalimpag kami. Semoga terhibur. Terima kasih.